Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'du, sini toma-toma lebiku nania sulusur malebiku engkai manang hadirin riolodek napa nakipat terui pengajian dari lalenna kesempatan malebi ewe untuk lebih barakahna launi mai lebih riolong bacaan ini suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topajajiata iya mana sininna guru-guruta ia purempa guruki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riwayatutta pengajian mamulang riolona ramalan labe sebelum pole coronai narekode usala parengerang uleseti ia rawatue ia pengajiata ibicara yang mengenai syarak-syarakna sempajange purai ibicara rima kedana ia sempajange dua syarakna engka syarak wajibna engka to syarak asana neyer ya senge syarak wajib sewa-sewa nasabari nawaji ki masempajang pada ena selepi pada ena balegepi pada ena kiaka lepi dan sebagainya purani ibicara ya roh syarak wajibna sempajangi narima kuana naritu insyaallah rilalenna iya wenni ia mailo bicara ia naritu syarak maka duana sempajangi ia napak kasengi topan ritata syurutu sihhatis salah syarak asana sempajangi agar ia sesara asana sempajangi sewa nasabari na asa sempajata upakulingi syurutu sihhatis salah make betuangi syarak-syarak yarga sewa nasabari na asa sempajata nekia riolode napa nai rampe iyar were kadai mengenai syarak asana sempajangi engkau werek kadana saisanna topan ritata semestinya menjadi motivasi kepada kita semua mamuare weddingi mancaji papa ngesi risese tak mana barak kuaga weddingi rial tutui sempajata makedai werek kadana topan ritata tubu qabla an tamutu wa sallu qabla an tafutu upakulingi tubu qabla an tamutu wa sallu qabla an tafutu toba laloki riolo temateta
dan yang kedua as-sempajallaloki riolo telabet napa wettu upakulingi toba laloki riolo temmateta riolo mateta dan yang kedua wasallu qabla an tafutu as-sempajallaloki riolo labet napa wettu. Ini memberi isyarat bahwa betapa pentingnya dua hal. Yang pertama tobata rifongallahu ta'ala, dan yang kedua ia naritu sempajata pakulingi tobata riolo arajanna puangi, dan yang kedua ia naritu sempajata narima kuana naritu mompo pakutana agaro sara esana sempajangi. Ternyata mapebaliwi topandritata rima kedanna syara esana sempajange limai, syara esana sempajange limai. Tiga yaro limai. Pertama ia naritu ma'rifatu dukhulil waqti, iris sepi uttamanganna watunna sempajange. Upakulingi ia rosara esana sempajange ia naritu mutamapi watunna sempajange. Sehingga dengan demikian de nawaddi mas sempajang mangaribi tawe narekode panatama watunna, de nawaddi mas sempaja subuh tawe narekode panatama watunna, narekona jamai sempajange nade panatama watunna berarti lepei pole risara esana sempajange. Nareko lepei pole risara esana sempajange berarti marusak riale ia sempajange. Sangadi ipasi jama isempajange. Tiga riasan ipasi jama mangaribi si bawa isya ijamai riwatunna mangaribi mas sempajang mangaribi ki riwatunna mangaribi na inapa ipat teruk sempajang isa riwatunna mangaribi ipasi jamai asenna nareko makir modelekna laingi persoalannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang pertanyaan tege pole dasarna rima kedanna sara esana sempajange mutama piwetunna ia naritu makedai fong Allah subhanahu wa ta'ala innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Upakulingi innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nama jepunna ia rosempajange waji iri sesena tomatepe rigau engkana kitabam mawquta pura ipat tentu wetunna. Sehingga dengan demikian ia panajadi ya rosempajange nareko kuki wetunna monro jamai. Upakulingi innas salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Ajak lalu tak salah baca kuhe maka damaki innas salata kanat alal mu'minina kitabam mawqita. Aku makadaki mawqita ini tu na boleh nekia kitabam mawquta pura ipat tentu watunna nasaba pura ipat tentu watunna kunirona sama turuki topan ritata rima kedanna mutamana watunna sempajange mancaji syara esana sempajange sehingga mompok si pakutana rima kedanna agaro tanra-tanranna natama watunna sempajange pape balinna nareko iritai pattarona atau pandritata dua telu ya ro penjelasanna. Nekia idik makukwange liwat nilomona, idik makukwange liwat nilomona. Aga sabakna yang penting makasimu istelanna jata, yang penting makasimu istelanna jange ya cueri ni bawang jadwal salat insyaallah jaji niar.
namude nerisa makada maraga tanra-tanrana. Yang penting ya cueri jadwal salat plus maka sitos telana jata ya ya cueri insyaallah madece niaro. Nah ternyata salah satu gau salah set di gau ipak dupa nareko mutama iwatuna sempajange ia naritu al azanu riang gonlirengi sempajange yang ditandai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gakana taparajaika dampem risesena sempajange termasuk risesena bange prinsip ia maelo eripake tania prinsip na Pak Yusuf kala rima kedana lebih cepat lebih baik. Ya. Nareko prinsip nareko sempaja melo dibicara, bange melo dibicara, tania lebih cepat lebih baik. Tetapi maka singi ripake lebih tepat lebih baik. Bahkan maka da siwere kadana topan ritata lebih itu matenge CDE daripada magati CDE. Pakulingi nareko bang ya rega sempaja lebih matenge CDE daripada magati CDE. Nasaba nareko matenge CDE ki natoba manesani tama otue. Tetapi nareko magati CDE ki de panatama otue natobang. Nama kedewere kadana topan ritata al azanu qabla al waqti batilun. Bange nareko de panatama otuna marusai. Sehingga dengan demikian mesti diulangi payarobange nareko tama iwatuna. Sehingga dengan demikian upakulingi maka dai topan ritata syarat asana sempajange ia naritu mutama pi watuna sempajang. Sehingga dengan demikian nareko bata-bata ki maka da mutama nigaro dek pagaro mutama nigaro dek pagaro yak kateni dek pa pakulingi nareko bata-bata ki mutama niga dek paga mutama niga dek paga yak kateni dek pa aga betuana nasaba nareko ragu-ragu ki dek patuna to yakin maka datama iwatuna sempajange nama kedai topan ritata ia patuna riyangga madeceng esanganna sempajata nareko yakiki maka da mutama ni watuna sempajange. Contoh misalnya engka telu jam di masjid di bolata ya rega engka telu jam di masjid ta ternyata dek na pada mana putaranna engka magati-gati engka matenge-tenge engka meto matenge iperkirakan ikor makada tegena kuhe kaminang ama nareko memang ia romagati kura-kura yakiki nareko ia romatenge lade makada ki liwat tosi tengah na ya ler tengah-tengah. Intinya adalah yakipi makada mutamai watuna sempajang. Kemudian selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, mengenai ia watuna sempajangi ternyata nabagi telui Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabagi telui Nabi ta maka de Nabi ta awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Maka dia Nabi ta awalul waqti ridwanullah pamulanna wattue riona pong Allah taala wa awsatuhu rahmatullah patenganna wattue pamasena pong Allah taala wa akhiruhu afullahi sementara capakna wattue adam penna Allah taala pamulanna riona puangi patenganna pamasena puangi capakna adam penna puangi maka dai topan ritata ia rowere kadana nabita mak jello iri alek birenna sempajange sesuai wattuna aga betuana nareko ijamai sempajange ri pamulana wattuna ia nahe matanre angkena nasaba riona fong Allah taala ri lolong gangkana make de topan ritata ta upaya kalaloi lolongan riona puangi
rigau engkata mas sempajang ripamulan na wetue nekia nareko dek na to sempa jamai ripamulan na wetue engkalalo ki lolongan mi pamasena puange rigau engkana mas sempajak ki ripat tengan na wetue nareko pale dek na to sempa rijama ripamulana dek topa gaga wetu ripat tengana paling tidak ajak lalo tapa lepei adam penna puange rigau engkata mas sempajang ricapak na wetue. Sekarang pertanyaan, tegae naro riasa pamulana, tegae to naro riasa patengana, tegae to naro riasa capak na wetue. Pakulingi tegae patengana, tegae pamulana, tegae patengana, tegae capak. Nasabak nabage telui nabi tayarwatun nasempajangi oleh karenanya ibage telu toniaro. Paku nasabak nabage telui nabi ta oleh karenanya ibage telu toniaro. Tiga contohna sempajam mangaribi ibage telu hewatuna pamulana patengana capakna. Sebagai contoh makukuangi mangaribie mutamai jam 6 lewat 2 menit. Taruhlah to makeda tetek 6. Mutamai watumna isae jam 7 lewat 13. Taruhlah to makeda tetek 7 lewat 10. Berarti nareko makira modelena 70 menit watunna sempajam mangaribie. Nasabak 1 jam tetek 6 letu tetek 7 60 menit. Tambah tetek 7 lewat 10 berarti 10 menit. 60 tambah 10 berarti 70 menit. Ibage telu niaro. Ibage telu niahe. Berarti nareko mas sempajam mangaribi ki di 25 menit pertama. Nareko mas sempajam mangaribi ki di 25 menit pertama berarti kumupi tu pamulana jam. Yang namua nareko 20 menit kedua patengana na tua senang. Tapi nareko 25 menit ketiga berarti capak na tua senang. Iba gimana pak kumaniro? Jadi tetek 6 letuk tetek 6 lewat 25 pamulana mu patua senang. Tetek 6 lewat 25 narapi tetek 6 liwat 40 ya rega 45 patengana senang. Tetek 6 lewat 45 narapi tetek 7 lewat 10 capak nana senang. Makutoro sempajang isai nasabak sempajang isai malampe wetuna to makeda si tengana arwah misalnya nasabak makukan tetek 7 lewat 10 telu ya ala ni misalnya si tengana arwah sebagai contoh mari pune si tengana arwah mutama isubue misalnya si tengana 5 ya naro ibage telu berarti nareko mas sempajang isaki antara si tengana arwah narapi tetek 10 pamulana mupa asena antara berarti namu tetek arwah napa ki mas sempajang isa pamulana mupa asena nasabak ibage telu ya he. Jadi sepertiga pertama yang naruh pamulana, sepertiga kedua yang naruh patengana, sepertiga terakhir yang naruh capak. Neke pertanyaan selanjutnya. Pamulana wetue riona pongala taala. Patengana wetue pamasena pongala taala. Capakna wetue adam penna pongala taala. Pertanyaan, agaro kira-kira hikmana nama kedai nabita capakna wetue adam penna puang Allah taala. Mengapa akhir waktu makede nabita adam penna puangi? Makede penjelasan atau pandritata ia roere kadana nabita rima kedana capakna wetue adam penna puang Allah taala mak bere isyarat rima kedana itunda-tundai sempajange itunda-tundai sempajange tanpa ada alasan yang dibenarkan sitongena dosa ya pakulingi nareko ya tungkai tunda-tundai sempajange tanpa ada alasan sitongena dosa ya dek waktu dadek najami sempajange na itunda-tunda
Aku nanti jami manesametoni. Ya he itunda-tunda sempajange. Rigau engkana na tungkai na dek gaga alasan berarti dosa na yaro. Tetapi selama engkamu jamai, selama engkamu jamai, namuri capak na watue ya dan pengesilalo dari Allah Taala. Kuni rombon rojelokna capak na watue dan pernah Allah Taala. Berarti ya tungkai tunda-tunda sempajata gangkana rapi capak na sitongenna dosa na yaro. Tetapi nareko engkamu ki jamai insyaallah nak dan pengesilalo naki Allah Subhanahu wa taala. Ia nahe syarat asa pertama na sempajangi mutama pi watunna sempajangi. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat asa maka dua na sempajangi maka dai topan ritata at-taharatu anil hadatsaini mapaci pi poleri duai hadasekeun upakulingi sara assa maka dua na sempajangi at-taharatu anil hadatsaini mapaci pi poleri duai hadasekeun tiga yaro hadas baecu yarega hadas batoa hak dasar baecu pak bisana jenne hak dasar batoa pak bisana cemewaji. Nekia pertanyaan agaro sitongenna hak dasakeun imma di baecu imma di batoa. Kesimpulan atau pandritata naya ria senge hadas hak dasakeun sitongenna care payaro. Berarti nareko engkah hak daseta imma gibaecu imma gibatoa berarti engkah ki irilalenna carepa. Sehingga dengan demikian pertanyaan maraga ni carana barak kuaga wadiki mapaci poleri hak dasakenge majepu pape balinna realitu tiwi sempaja realitu tiwi jeneta pakulingi nareko engkah makutana agaro tanrana tau hak dasakenge pape balinna tau de egaga jennena. Nah sabat nareko de gaga jenne manessa makada engkah hak daseta. Imma gi hak daset baecu, imma gi hak daset batoa. Hak daset baecue pak bisana jenne, hak daset batoai pak bisana cemewaji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka de topan ritata wat-taharatu 'anil hadati syartun fi kulli salatin mafrudatan aw nafilatan kamilatan aw naqisatan kasajadati tilawa wa sajadati syukri. Maka de topan ritata apa cingatta pole rihat dasakenge apa cingatta pole rihat dasakenge syartun fi kulli salatin mancaji wisyara risininna sempajangi mancaji wisyara risininna sempajangi mafrudatan au nafilatan imma gi sempaja perlu imma gi sempaja sunnah kamilatan au naqisatan imma gi sempaja suku iarga sempaja dekna suku. Pertanyaan tegenero riasa sempaja suku engka takak berekna engka tetonna engka rokokna engka sujudna engka tudangna engka bereselena sempaja suku ya roh. Tapi pertanyaan tegetosi riasa sempaja dekna suku ia naritu sempaja napugoi gaukna seisa sempajange pakasiwian napugoi gaukna sesa sempajange nekia dek napa suku gaukna tega yaro gaukna sempajange apa tetong rokok sujud tudang berarti nareko engka pakasiwian salah sedina mina punangi riang ke sempaja nekia nakisah sempaja dekna suku istilah. Pertanyaan tegena yaro salah satu di antaranya salatul janazah sempaja tomatewe sempaja tomatewe aga sabakna nasabak ia tu sempaja tomatewe tetomi bawang
dek gaga rokokna, dek gaga sujudna, dek gaga tudanna. Tetomi bawa si mata sambil takak berek weka epak makuling. Nasaba napugoi gauk na sempajangi, namu dek na jama manangi, tetongi mi bawa na punangi, sehingga maka de topan ritata wajib toki mak jenne nareko elok ki mas sempaja tomate. Aga sabakna riasengi salatun naqisah sempaja dek na suku gaukna. Betuanna tetomi bawa dek gaga rokokna, dek gaga sujudna, dek gaga tudana. Contoh lain ia naritu sajadati tilawah, sujud tilawai. Nareko sujud tilawah ki mesti engkatopa jenneta mapaci pi pola rihat da sekengi. Yang ketiga sajadati syukri, sujud syukurue engkatopa jenneta. Aga sabakna nasabakna reko sujud syukuru ki ipugo igauna sempajange. Ia naritu sujud nekia dek nari jama mana dek gaga tetonna, dek gaga rokokna, gangkana riasengi salatun naqisah sempaja dek nasuku. Nasabak makira modelekna sehingga maka de topan ritata at-taharatu anil hadathi syarton fi kulli salatin. Apa cingata pole rihat da sekengi mancaji syara'i ri esanganna sininna sempajangi. Nekia sebelum lanjut di penjelasan-penjelasan berikutnya. Engka hak desekna Nabi tarampe. Konon narampeange ki Andre Guruta Al-Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, nanya Imam Ahmad bin Hanbal, nanya Andre Guruta Ibnu Hibban. Dua telu topan ritata rampe we hadese. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fis salati falyansarif wal yatawadda wal yu'id salatahu. Maka dari Nabi ta, idza fasa ahadukum fis salati, nigi tahu fasa, bahasa Arabna fasa, bahasa Ugikna mapesu, bahasa kasarakna metu. Bakuli bahasa Arabna fasa, bahasa Ugikna rumah kasarae metu, bahasa Lusuna mapesu. Yang itu kapan nafolero fasa ya pesu mafesu. Idza fasa ahadukum fi salati, nigi tahu fasa metu riwetun nama sempaja. Falyansarif si boleh-bolehna nasalaiwi sempajana, betuana marusa sempajana. Falyatawadda naina palokka mak jenne wal yu'id salatahu nainapa naulangi sempajana. Pakulingi nainapa naulangi sempajana. Dek nak kedah nainapa napa teru nekia nainapa naulangi. Nasabak makede naibita nainapa naulangi itu memberi isyarat nareko metu itawe marusa ijenne berarti mompoi hak da sebecue, oleh karenanya marusai sempajata. Nekia pertanyaan selanjutnya, ia gani carana barakuaga wediki mapaci pole rihat dase. Hak dase baicu pape pacinna jenne, hak dase batoa pape pacinna cemewaji. Nekia eloka rampe cede secara singkat, sekalipun insya Allah engka matu wetunna nama lampe penjelasanna, tetapi secara singkat penjelasanna jenne nenia penjelasanna cemewaji secara singkat miahe insyaallah memuari engka matu wetunna na wedi jelaskan malampe ya roh.